ka ba Pynkup nakabenta ka snong katao kamtam iki bahye nga sembat kerpang iki kemi pa agaba uwe usamla na snong Mawkohphet katao samla Khrawborlang imyong arpanais nem kekerta ubala yo ya kekerdan doctorate na ke department jong civil engineering IIT Roorkee Uttarakhand laban kedo ba usamla Khrawborlang imyong udah khun jongka happy wellness khars imyong bat u midranlen rentat yang nagashnong Mawkohphet Southwest Council District kebacengai kumpa pra kilometer na Mawkurwan haga jinga lenti jong samla Khrawborlang khars imyong haga jing puli kalong ban nadu ki kelas ba kamren ula puli hapo Mawkohphet Lower and Upper Primary School yaga class 10 ula pulia haka jingaseng kenthei rangthong presbytery secondary Mawkurwan kaba minshwa hakaba minta kaladei ke jingaseng kenthei Mawkurwat presbytery higher secondary school Mawkurwan yaka class 12 la pulia hapo ke seng khasi higher secondary school Jayao Shillong yaki class ki ba kham hajrong pan ula yo la pan puli yaka B.Tech, naka NIT, hapo Meghalaya, haka civil engineering, bat haki IIT, badan hapo kari India. Kibiadon lang haka ni kesngi kilong uba renekton lingdo tong Khrawemeli ka Mawkurwat constituency ka Mukongsan nang ta uba Sarestar Yau Pnyao Umintri Shnong Mawkohphet uba Mestendar Kharhari Secretary Mawkohphet Sports Club Lemban ki bahye ngasem jong Khrawborlang khars imyong Jing burom ni Khrawborlang khars imyong yo ikut berkala te ngayo nomor hapor ba pilek bitek kim ken percentage shu kila ken CGPA te nagash pau pin pijo karno te ka CGPA ngayo pra point line nagash pau te ngam de day bolong top nagi te ki para class ngia don line rumut te ngalong ban riul ne manyo ki don ki paralog ki badai na mainland India ki long rank 1 adu rank 4 untuk te ngalapas kata hakata ka por bitek kidon ki parlo jangan ngisal dep ka bitek ngin wat kam no kumba ong I sar ni ba kia wat kam no tang por bitek ngapa de ngong ba nginya wat kam menta khatsan spa sibu ka we ka pos ka non khatsan spa ki bathe dia kata te ngapa de ngapar khat ong ladang ilek ka puli kam sajrong kemut naga khatsan spa kan wantak spa manisan kemut katno galong ka jing sup pensuk ya pi sakaweru pidale dagi government scholarship ni yo scholarship ang tunai tingai ong yaki kumta maki pada ki ong MMI kwa man wat kam kata ka show haki mo ngala bore ki bang ni pule exam ni pun pule biang ka entrance exam maki pat kim tinga ngala pule tangmawe nadu class nadu thadie tinga pule thadie ha fourth year ni thap choka gate exam mo ban pule biang sha ka MTech te gate kadiga graduate aptitude test for engineering te kata ngala pas te ngala pas kata iparu dan om kulit yang ni banga pat hakta ipor ngala kam long confident mo te ngala siman mission te National Institute of Technology Research ka kadi asam te hakta ipor pade kaldono kalam down break kaniga stipend pat kawan mo penai te kalau long buka katulok mo hitipor lockdown kita national clear research national rupi yo ka stipend manunai hamto da dep ka masters pade ni hapan chong pan le interview nam ta ka P.hD te ngale interview ki bun ki IIT ya NIT dengan lemle IIT skilong ki IIT Indian Institute of Technology ki kamlong kam hajrong banagi NIT ki ladon man ki jelan ki IIT bat kidon tang apply dengan mukla kidon apply po India hapo notice kadon tang IIT Guwahati
ang teh Guwahati. Te kiba kamrang kam hajron kum ka IIT Madras, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kharagpur, IIT Roorkee. Te ngayo admission hawe kami ngadang don asnom. Ngalit ngawan kam hajron mo namaram dan network te ya harum jengimi. Ngawan hajron ngai congratulations crowd pi kumta pe kita message ngayo admission hang te IIT Roorkee. Te ngas ngokumen ngas kendai man si mangtei por. Te long cái achievement mà mình yêu cái ai thì te hàng năm đang ban pulik PhD ajar kuai te ngalet Satisha Roorkee ajar kuai te ka specialization jonga kadai geotechnical geo kemudian kadai ka spangka soil lain ka teu technical kemudian related engineering bapin kumna bapin penbahaya ka tindau PUE kini kenro ki kilong related ya ka kendau kane ka yeng long sibuk kane ka yeng kalong kane ka kendau kalong ka bajiam ba pinhaban improve ya ka tu ka kendau syaban china kane ka yeng idor ki jaka kum China Indonesia Malaysia long jam ha pimla ban tang ban yu bru pingam pi ngam ha tu ka kendau nomor ba kamla ban tang ban ber ya ka tang yu bru tapi pinhaban stabilize ya ka tu kendau bagi basam nadu mikpa atau tibeka kebalawan nama tu terjadi bagi orang kapal ini ada ki man ki para je Khrawborlang berkata ki kiri rompak di kesno atau ki balai donang tah kena kasngi gomta ke jarme ya kebangi kemenlang berkemau kena jong undur somlah saya simpan Khrawborlang congratulations nak kemta kena sukses full successful story jo ki kajim ya bila achieve yo no momer bakri do jo kajim pule henry kan kita kajim kuat patong amale henry ngam kham ki kajim pule da kaba nganget bi kajim ong ipa ba watla do de banlong dajuru de bandon kajim nang kajim stan te simpat tu ini barok bi pa bagi dan kajim pule bagi community da kaba ngile kunta mangi mi pa ngin sei shu ya ki bakum ibak Khrawbor ya kaba Khrawborlang kum ba Khrawborlang ya ke ba sei ikun jungi ya ke kin pas ke dalam bebe saya sempat kublai shibur kublai sargo to blai rekran ul kulang ini iwe kublai shibur